Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahenyo Trap Youth Council kalami surok ban persya ya ke jingkiw dor ka petrol bat diesel bat kadawaru na ka sorkar ban penhiar 100% ka dor ya ke petrol bat diesel. Ya kanila penpau da kinong yalam ke HYC Jaintia Health Unit habakren cekilat pathai kubor halat college mentakasni. Uyu dahon syalla Presiden HYC War Jaintia ulakran persya ya ke jingthong ka sorkar ki chairman, co-chairman bat komiti bapher. Namar kideki komiti ki bampoi syakathong henretang kajeng perserwa bat penlut kaya ke pisapat ba. Mikwa banyo kajing syai ka bakliar ka ba 100% ka kajina ka ba pia na ka petrol ka diesel syai pilai bu ye ka. Tangi kwa ban kren ka ba syai ko sarkar badon burom. Wat nom pelong lang kinya ya udup usuk urang li ujuki. Wat nom sim kabu hangkerteng jong uduk usuk tang ba pin mentoi lede pin riuspa lengba kene ka khajina sme ubah perkhat lem kat kene ka jingkiu dor jong ko petrol bat ka diesel pisim kabu ya kiduk kisuk tengi kwa ban ai ya kamse hagene ka por galong nangaleng jong ke HYC Janjil district unit kene galong tang ka jing sedang pa singe madaru ya gitu ki chairman ya gitu ki kor komiti dan ni komiti ni ki Bakar naman igini komiti request ko. Bak sa kuwero bayi bagay sokar ba imat COVID-19 pat don tang aslet. Swak tropom da petrol ka diesel ka point kan ka tae. But adin katuganis benai pa ni igala poisis pa. Mari ini sokar ka kwa bagi kun ki hajaran ka kini strok pat perta. But sa kuwero kwa badai kubor dan sokar pa siomha singe mardor bat mardor yak troba diesel bat LPG 100%. Kumba ong tim pam kumba mati yaki kam development part di kam ki ai kumai naik kenjat dia. De sokar khat bhai jo pai ba bapli kita pensiong kali sarem pelat kebai kali kiu kamar bam marbi namar ba kiu pelat petrol bat diesel